امیجا مده بچنه روحای بارویا روحای جبو دوزا اشکرکرنا گورا زانا و ماموسته اولیه باکوری کردستان سعید کردی سریل دادگاه مافی مروان یا اروپای دا سروک بارویا روحای ولات ایزول ده درباره و مجاره ده جروداوی را گوتیه جبر کل هندره ترکیه دوزاوان به انجام مایه دا خوازاوان هاتیه رد کرن وان سریل دادگاه مافی مروان یا اروپای دایه اگر بلگه و زانیارین لسر جه گورا سعید کردی دا آرشیوین ترکیه ده بین اشکره کرن ده بکو جه گوراوی بیدیتن بارویا روحای روژا 26 ایلون سریل دادگاه مافی مروان یا اروپای دایه دا خواست کرن جه گورا سعید کردی وره اشکره کرن بارو ده دخویانی خود ده بیجه ده دما خود گوراوی هاتیه پرچه کرن جنازه وی هاتیه رواندن کس نزانل کویه کسایت و زانای اولی کرد بدیع الزمان سعید کردی سال 1878 ده لپاریزگاه بدلیسل نافچه خیزانه لگند نورسیج دایک بویه 23 آدار 1960 کوچا داوی کریه فرماندارین لشکریین ترکیه به بریاره که جنازه ویش گوراوی درخستنه به بالفرک لشکریشی برنه جهکی ندیار اما اکثر بچنه جم پاریزر و دوزه برز نورالله کچوکوغلو بخواه اندام بارویا روحایه وی بخواه جی سریل دادگاه ما فیمروان یا اروپای دایه نها میوانه مایه دم باش برز دم باش خوشکایه ویدا بله دوزا اشکره کرنا جه و گورا سعید کردی کنگی و جالیه که و هاتیه تومار کرن مالباتاوی دا خوازه که وها کریه یان و که بارو ناخر نجم البطوی ام وک بار روحای ما سرلیدانا والیتیا کربو بخازن از بری پیواجیا دوزه بکم پاشه لسر و مسئولینک حقوقی بکم وکی هونجی دزانن ام وک بار روحای سرلیدانا والیتیا روحای کربو مج والیتی آگاهی و بلگه نعاشا وندایی یه سعید کردی خواست مگوکو اگر وان بلگیان جم وده هبه جمر صورت وان بدن اگر تنه بسجی اف جنازه بقاچاغی جراهای هاتیه گرتن جبر و یکیجی برپرسیاریا و یا اداری هیا هر چندی جم اف بلگایا تنه بسجی پیوسته کشوپه بکفن و ون جمیته و جنر قرمای بپرسن والیتی بنفیسکی برسف دا و جمرا گوت کو اف بلگانا جم متنه هون دکارن سرلیدان بکن به وی شکلی مجی وک بارا رهای یکمین دادگاه اداری رهای دوز وکر کو رد کرنا والیتیا بلا بطال ببه و والیتی جمیته و عسکری بپرسه کو نعاشا وندایی یا بدیع زمان سعید کردی لکیه یکمین دادگاه اداری رهای اول دوز ما بارو یا با اوای اصولی رد کرد کو ام نج وارث بدیع زمان سعید کردی نه ام وک بارو جبر و یکیجی مافی می وکرنا و دوزه تنه ما itiraz ve biryarê li dadgeha îdarî ya herêma Eyntabê kir. Dadgeha îdarî ya herêma Eyntabê biryara yekemîn dadgeha îdarî ya Rihayê bi awayê tundî betal kir û biryarê da got. Va mesela pirî girîng e. Baroyan ji we kesên rast mafê wan heye ku ji ber binpêkirina mafên mirovan doz vekin. Dosyaya dozê dîsa hat Rihayê yekemîn dadgeha îdarî ya Rihayê vê carê mecbûrî ma û dosya nehêrî lê mixabin bi awayê esasî doza me red kir em wek baroya Rihayê îtirazê vê biryarê بله و سریل دادگاه ما فیمروان یا اروپای دایه برز است خوازم بالê bikişînim ser şahidekî ku dizane cihê gorê li ku ye Necmettin Şahîner belkî we jî hayê we jê heye پنجی سالان دایه سر شوپا سعید کردی چویه او سربازین کو گورا وی وکرنه پیلوتین کو بالفر هستین وی برنه جی چویه الگلوان آخفیه ناوی وان جی دبیجه کسک جوان ساغ مایه کو شاهدیه بکه هون بوارا آخفینه از تخمین نکم که وانا ایکو ساغ بمینن مانه چونکی ون جی دزانن 62 سال درباس بیه لی her çendî Necmettin Şahîner wanî dibêje ser ji gora wî ne diyare ku li ku ye yani kes nizane gora Bediû Zaman naaşa Bediû Zaman Saîdê Nûrsî li ku ye behsa Ispartayê tê kirin birêz behsa Isparta tê kirin
Rast gelo. Ev ne diyare, ev ne kesine. Çünkü naaşe ev dikirin ve çağı berayı vi Abdülmecid Nursi hebu. Bele. Nursi dizanın. Bele. Nursi bixat digo ku ve çağı gotiye ku ez nizanım li ku tarî bû derdorê wî hatibû ev dorpêşkirin wekî baxçeyekî wekî evekî ne ceryan hebû ne ew hebû bi tarîtî ez nizanibûm li ku ye. Pekî wana ji ku dizanin li Spartaya yan jî li ku derêne. Em nizanin ku ew li ku ye her çendî li ku ye se jî wana arşîva devletê de wana dizanin li ku ne ew naaşa ji ber vê yekê jî lazım e ku bibînin û hûn hêvî dikin yanî hûn duê baweriyê de ne ku biryareke pozîtîf erênî derkeve ji vê dozê? Yani bi rastî lazım e ku ahî me jî li ser vê mijarê bisekine. Çünkü hûn jî dizanin wendakirina gora ji zihniyeta İttihat Terakî dest pê dike. Bele. Wana qirêj û zilimkar dest pê kiriye. Ne tenê gora Saîdê Nursi wendakirine, gora Şêx Saîd jî wendakirine, gora Seyîd Rıza jî wendakirine. Va polîtîkaya ya İttihat Terakîye mixabin. Gelekî spas bi rêz Nurullah Küçükoğlu, parêzer û endamê baroya Rûhayê tu ji wî bajarî mêvanê me bû. Zor spas.